Pernah sekali kereta malam tangan di atas kota Lamsa. Aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana, untuk mengenai kereta Mas Paiman, Mbak Sri Lestari, kereta ciki-ciki ciki-ciki cuk, hatiku gembira, ciki-ciki ciki-ciki cuk, kereta berat, ciki-ciki ciki-ciki cuk, hatiku gembira. Kebetulan malam itu cuacanya terang bulan untuk melihat kiri kanan. Oh indahnya pemandangan, saya tak nampak mereka pun tiba. Aku tertidur lelah sekali. Wahai ketika aku terbang, rupanya hari pun sudah pagi dengan tiada aku sadari, aku tak tiba ke Surabaya. Ciki-ciki ciki-ciki cuk, kereta berat, ciki-ciki ciki-ciki cuk, hatiku gembira. Ciki-ciki ciki-ciki cuk, kereta berat, ciki-ciki ciki-ciki cuk, hatiku gembira. Tertidur lelah sekali. Wahai ketika aku terbang, rupanya hari pun sudah pagi dengan tiada aku sadar, aku tak tiba ke Surabaya. Ciki-ciki ciki-ciki cuk, kereta berat, ciki-ciki ciki-ciki cuk, hatiku gembira. Ciki-ciki ciki-ciki cuk, kereta berat, ciki-ciki ciki-ciki cuk, hatiku gembira. Thank you.